bab 223 darsu en kariyadu salihin amru sa'im ko yamirgol horuɗo on bi hifdi lisani renugol ɗengal makko ngal moƴƴa e wolgol ko woni wo wa jawarihihi e dendanangal tere makko ɗen renugol e anil mukhalifati e gayi piiji lundiɗi ɗin sharia on wal mushatamati e yennugol wana hawi ha e ko nandita tawi ɗum an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah maaki ida kana silatike yawmu sawmi ahadikum ñalande nde goɗɗo e moɗon hoori fala yarfut wata waɗu kala ko kaani kala ko ñiddi kala ko boni wala yashab wata o sonkudu e goɗɗo fa in sabbahu ahadun si goɗɗo yennimo aw ɓatalahu ma piyimo ta o jaabomo ta o yettamo falyaqul yo wi'umo inni sa'imun min miɗo hoori muttafaqun alayh wan ƴettama makko qala wi qala nabiyu annabajo allah sallah sallam maaki man lam yada kala mo accali qawla zuri konguɗi fenande wal amala bih e gollitirgol fenande falaysa lillahi haray latanaki allah kadi hajatun haaju fus haray allah haccitaka fi an yada fi ko tirti kon fi an yada fi ko acciti kon ta'amahu ñamete makko wa sharabahu e jaram makko ɗan ɓay ko ñamugol e yargol o acci o accali konguɗi fenande e gollitirgol fenande e seeditagol fenande allah haajaka e ko woni horude kon yo allah on dande rawa al bukhari ko imam bukhari woni ko filli hadisi on wallahu a'la wa a'lam